Za projekat unapređenja ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji pod nazivom Snaga različitosti, koji je počeo 20. avgusta u Novom Pazaru i traje 7 dana, vlada veliko interesovanje, posebno mladih ljudi. Kroz umetnosti i kulturne manifestacije oni će dobiti mogućnost da upoznaju različite ljude bez predrasuda u odnosu na pol ili nacionalnu pripadnost. Projekat koji se zove Nedelja kulture u Novom Pazaru postavlja temelje za širenje promjena u ponašanju, kao i za veće angažovanje građana koji se tiču njihove zajednice. Manifestacija Nedelja kulture u Novom Pazaru učinila je da ovaj grad bude privlačan brojnim umetnicima, glumcima, fotografima, ali i mladim ljudima koji uživaju u ovom nesvakidašnjem spektaklu. Odlično je, dobra organizacija, sviđa mi se, treba ovo našem gradu. Veoma lijepo, sviđa mi se treća i ova četvrta kompozicija našeg sugrađanina. Više hiljada građana pratilo je muzički festival Stari grad koji je trajao 2 dana. Takmičari dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije, zaista kvalitet neće izostati i njih će vrednovati desetočlani žiri koji je sastavljen od sve samih eminentnih stručnjaka iz oblasti muzike, koji su uglavnom svi školovani akademski profesori. Na festivalu se takmičilo 15 mladih pevača iz Srbije i okruženja. Po oceni žirija prva nagrada pripala je Megamix bandu, a po oceni publike prva nagrada pripala je novopadarskom izvođaču Marku Grediću, dok je najbolji tekst napisao Kenan Hadžifejzović. Srećan sam što mi je publika iz Novog Pazara dodeljena nagradu publike koja za mene ima mnogo veći značaj nego prva nagrada žirija. Ovo je moje treće učešće na festivalu, zapravo 2 puta sam već učestvovao kao autor. Na prvom učešću sam dobio nagradu za najboljeg debitanta. A u revijalnom delu muzičkog festivala koji se sinoć održao na gradskom šetalištu, Novopazarci su do ponoći igrali i pevali uz popularni rock sastav Bajaga i Instruktori. U sklopu Nedelje kulture 20 fotografa ovih dana obilazi kulturne znamenitosti Novog Pazara, a fotografije nastale tokom fotoradionice biće predstavljene na izložbi na otvorenom. Pitali smo ih šta im je to najzanimljivije u Novom Pazaru. Vidim da postoje prilične razlike u kulturi i u običajima, ali to je nešto što je meni jako interesantno jer mislim da možemo da učimo jedni od drugih i da prosto saznamo razne stvari iz različitih kulture. Sad prvi put vidim neke stvari koje ranije nisam videla. Veoma je zanimljivo što smo eto tu svi došli da fotografišemo, ali svako ima neko svoje viđenje i grada i ljudi. Također, tokom Nedelje kulture biće prikazano 8 predstava mladih pozorišnih grupa, a na kraju festivala biće dodeljene nagrade za najbolju predstavu i glumca. Samo postojanje ovakve manifestacije govori o potrebama ovog društva da te neke stvari koje za neke druge, iz neke druge vizure nekako deluju kao problem, meni se čini da je upravo ta različitost koju imamo najveći potencijal koji ova zemlja ima i upravo je vjerojatno Novi Pazar najbolje mesto da se jedna ovakva manifestacija održi. Također publika će uživati u predstavi Hipertenzija Svetislava Basare. Cilj nam je da mladi iz cijele Srbije razbiju predrasude koje su vezane za Novi Pazar i da iz Novog Pazara idu lepe i pozitivne slike. Manifestacija Nedelja kulture u Novom Pazaru odvija se u okviru programa Ujedinjenih nacija i trajaće do 27. avgusta.